Rais William Ruto kurerekana mukawa jojo badiri tabari na kuchanio katika munda zorea mukawa jojo juwaki na rotare rwa KCAA bara ibaraba thagiro bakirungamira manto jage airport na ya strip ko kurerekana ko dirita kuna kunchene cha munda au ara kwerekana wa ati Western Hotel ezi bombera kudhara bakijo ke munda jero arabatera kudhara jojo KCA irugono tukarona karatasi negatuna na karatasi negatutano karatasi negatutatu tukona ugebo hapa moem ba teteri kyoto kyo muntu baraba ekiri mpene na Tanzania na bomba kudhirwa bakigwatiro no tukadhara tukona rugono rwa karatasi negatutatu tomberi ngono chieto enkazetini ya The Standard karatasi negatwire ajo kona mbicha ya motongero kia magia People's Liberation Party idike na jamaa za Karua tukona orowa Chief Justice Willy Mutunga baba boba erim ibagara ya gutonya ndegoro Tanzania gweta kuthikira igambara Tundu Lissu lakini bomba kuzira bagicho kwa ndegoro Kenya ginto greto tana gichonko deportation nera kukurekana ati deportation na abduction amona tocha yeche dire tachige kujirwa kwa ukanyuma kire ndegoro ya Tanzania ndegoro ya Kenya na Uganda igo gochokia anto kagita na 1980 kagita na karea anto bomba kudura bakigwatwo migwate na bangi kothangi kwa nonto bo uge bwao bo gisiasa kurerekana kare arumire ndegoro ya Tanzania ria kuchokia bamwe batatiri kyoto kyo muntu kuma ndegoro ya Kenya na ndegoro ya Tanzania tembi cha injaga sana ibaja rangerekano ya mtu wijikena ta koigiwa mwere na kuga wekwe kagita agwati na arakire boda kana kire mwankajo ndegoro ya Kenya na ndegoro ya Uganda koigiwa mwere agwikirwa mpene na ingiro miaka ya 13 kagita neka tongeria bokanu aria kuga mabitha baraba mugwatire ino ntobwa ugebwa wekire manto jege siasa ngerekano ngiye ni atongire bairi omoje keneta Besigye kuma Uganda ongeje keneta Tundu Lissu kuma Tanzania baba bairi kinyabo bari kitegekero mpene omuntu ndegoro yawe na monkera nandi magamba jaje tetana mbere na kwarirwo ko iro gono karona karatasi negatwire karatasi ne gatatu no rugono rukonyo tarunda kuthomera araba kuga we went through hell in Tanzania activist Mwangi and at why I say bamba batetere kyo muntu omwana wanata Agatha na onge Boniface Mwangi baraba akiri mpene na Tanzania ibarete manto jaraba kurukirire Boniface Mwangi no kuma Kenya kwena wakili na kinyamo andikiwa ntatu jigereta Agatha atuhaye ntukwegoro ne baratariririe uraba thange kitwere baragwatiri nare ndegoro ya Tanzania atateri kyoto kyo mtu baba baire ebetre ndegoro Dar es Salaam Mei tariki 18 na beteta kuthikira igambara Tundu Lissu urawe kiri mpene baruga kagite na kau baire we Mwangi na manda moko menyakata Agatha ibombera gweta hoteline madhaina jatha astana ndeka 15 kuririkana kwa antubezire batekirito uniform na bakiuga ne polisi na bambye kuringaringa murango za hoteli nyombere arara ya hoteli na njira inene Boniface Mwangi akuga naregere kurugura na aringira bamwe ba atatiri kyoto kyo mtu kuma Tanzania na ikonokia lawyer kuma Tanzania wakili wa kuma Tanzania na jirene era Mwangi etekire kuthingatana na polisi baba gentokera aregere Mwangi rugare Tanzania na jukiri biondo bya bipaka nera manda moko me Uganda awe yokia bikeke room yawe ntuko yaruna nerukere niyo Mwangi mbere kudhuru akijukua ni mabidha baba polisi bakuma Tanzania na betania noem bakiuga gabeteta kiko mohoji na bakidhi yo chonkoni nera nyumba ina mbere kuirwa 8 laptop na thimu kulingana na rugonoro andikiaza na ora Mwangi aratara irie goro aruga polisi ba Tanzania iba mwere mbekudhuru akitathi moya yawe na laptop gentokera berera tena kyo nyuma ni ba muchokiro teirio ire areka ire na batonyage kamera CCTV nekenda bakono rojo kiti into bibi niyo bonere manda moyo wa Agatha no tonyere room ya Boniface Mwangi ajo kebiondo pire na laptop na thimu na niyo mada moyo nyawe kerwe mpine
Kuringana na antobaba babaire baruga ibathange kitu sana baruga ibakurukira kagita gakomo Boniface Mwangi aruga kinyana urawa na bathithiro gintu gitona gichunku torturing. Mwangi akauga njara ciawe na maguru ija agero na mirigi then athithiro gintu gitwa suspended upside down itakuwa gwa kiri chuma iguru mutojuru nthiguru harafu aurobo thuku muno kana uga I was beaten mercilessly with loud music playing to drown his screams. Kwa Boniface Mwangi akuoganirwo kimutojuru nthiguru maguru jare iguru aruga na aurobo nene sana rwemba rwekoriru munene rwemba rwekoriru nene nikenda anto bateke igwe akiuga mbu nyumene akoro aruga ibaugire weka moto kana put fire ayo makothero akithwa ko ini karika barari kinyaba kirira imanto jaraba kugiba kurukirire kire mabitha kuma ndigoro ya Tanzania ko ukabona hata bakiariri andikibanta to Boniface Mwangi na mwakorua kuma ndigoro ya Uganda okumenyeka ata Agatha kumenya rugono rukoroki karatasi ne gatatu karatasi ne gatona na karatasi ne gatutano rugono rwegi hoteli ya Weston ngwerera hoteli ya Weston ithagirwa ekiringithanwa na rais wa ndigoro ya Kenya tawe William Ruto ne ithagirwa ekiringithanwa tayo yawe kureka niko thurite kurina nkuchanio gatigati ka hoteli yeze ya Weston area inara muchimunana ja Nairobi na Kenya Civil Aviation Authority babe barabethagira bakirungamira biani bia ndege kana ya stripiji ya ndege na airport ara kwithirite kurina nkuchanio KCAA bakimeneria hoteli ya Weston no ntoboko garikeria kujukia mundajo wao ara hoteli yeze ithiritwe yakwa rugono karonaza ara gukwirikana nkuchaniji chionekana gwetana mbere na njira nene lakini na ndachithiritwe na njira ya ukiri na tirathirirwe kagitana kara rais William Ruto aratwekere rais lakini tiamberie kagitana kara ari munini wa rais ibaja na ngerekano bakauga January 24 2019 NCC kana NLCC National Lands Commission ni etere yataga are hoteli ya Weston ekari nthiguru na uga munda juju jo mwingi kana public land na nkuruki nerera hoteli ya Weston ne batare kuria KCAA June 12 2019 KCAA ni ambara kwithirwa gita kotini na kuthitanga hoteli ya Weston March 3 2021 Justice Eboso auga koti ya miunda kana Lands Court ne kathirwa kithikira kesi yu nyumene Weston Hotel ne atarage Court of Appeal na nande kuririkana ikwithirite kuri na maugaruruku June 20 2024 KCAA niragarukire orerenda kana nande yetekeria kwa compensated ni hoteli ya Weston ngitokere hoteli ya Weston batiregete nande National Land Commission ikathithia gintagitwa ku value evaluation nikenda bakamenya market value ya munda jo hoteli ya Weston ikari igirikeju nikenda Weston Hotel ikethira kire ya KCAA mbete yu irukono karona karatasi ne kagatona na karatasi ne gatutano rwege nkuchene che munda ara hoteli ya Weston ithirito gyakwa ara gukurikana imunda jo muingira kinande agreement nitikanire twe na KCAA ikethirwa ikiriwa karatasi gatutantatu mantu yage mabitha baborisi kuririkana kwena konyia kama mabitha baborisi nthiguru ne kagita na gaka kwena konyia kama mabitha baborisi twena shortfall ya mabitha nkuruki ngirinya na 500 bara tukwendikithia kana bara kwendeka nikenda nguge myanya cha mabitha baba chomba kwethirwa chikiritwa kuririkana gutithire tukuri na recruitment ya mabitha baborisi kuma mwaka ya 2022 gintokirana ndege tumeta kwethira kwina gaps kathumba kirintere mwanya irugono karona karatasi ne kauga tutantatu bakuga ati kwina ntere chikwithukirwo ni maitha ng'ombe ikethirwo ikiwa kwina thina chi ukaria no ntoba ikundi kia Al-Shabaab kwina ikundi bingi bikumira takirege gwitwa Oroma Liberation Army
na mathina jange kathoma jagie ukaria ejara na ndeja kurikana jarumira nontu gutena polisi bakungana gintu kirara ndiko kurikana gitumi gekwethera gutena recruitment ithithitwe ekire miaka 3 ikurukite nande ino ntu gutethire to kuri namba chichikungana kana lack of funds kuridikana ati kuma 2022 mabitha ba polisi barabara ikitie na guta utoro boka na gukua ingiri emwe magana jairi na batantatu 1206 baba ni polisi barabara ikitie gukua kuma 2022 na ndakwera kuma 2022 gutena recruitment rathithwe polisi haya polisi bara bombe to kwethura bagi kuwa mandatory retirement kana retirement kuririkane polisi 2563 kwena polisi bara bathithite gento gitwa resigning kana gucheberia ngugena bari bongwa ipolisi 326 kwena polisi bara barekete kubutwa kana dismissed 289 officers in general kukerekana kuma 2022 polisi bara tureketie na ku batakire to tunda kwira bara bakuite bara barekitu retirement bara babuti 4569 ko nego kariyo na nego kerekana munkana ndi igo kwendeka polisi bedera bakyandikwa nkoroki tukirekia ke katheti yetu imanto jagie muguka joririkana ati kwena bili ya muguka ye kwerekana ikethirwa either igiteithia Professor Kithure Kindiki kana ikethirwa ikithiria karia yawe kagitana kana Professor Kithure Kindiki anywere mumata munini wa rais November tariki 1 mwaka muthiru akariba Meru na Embu ibakanere muno nikira baugere ati bana weteke Kindiki agatigera nako batetheire kiri wendia na biashara yemera na muguka nara gukurikano ati county ya Mombasa na Kilifi mwaka muthiru chari chikurungika wendia bo into bibibio bimera bibio biri na nande rais na chumiria kaire na romba wizara ya urimi gutigera nekuchwa muchemanio na gweka mibango ngoroki rais na allocated 500 million kiri 2024-2025 financial year nikenda igatetheria kemera na kemera kya muguka ni harakiri ndio ngashia we Meru mwaka jojo mweri jo April kendi kina ugete ageta na mbere na kuruira interest chi arimi bombe bamuguka na kuthiria katela baraba kurikana ibethiri tabakithuke kimera giki kukuririkana ura Professor Kindiki akarwa kirima ntujagi mera na muguka ikege kaonania kethira akethirwa agitie kirima ntujagi siasa kana political career yawe kethirwa isawa kana political career yawe kethirwa ikigwa ndigoroburu o nego karimu tagari oni kethira ngechoka gira tumureke nkathiti wenge ya the Daily Nation tuimanyaga mantu oreja kariro kiri rwana arua Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyumba yaku na style ile kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati jarangi mwanya na jamithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ija kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bia nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong tori Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted.
Dedea turataukirwa ni umwe wa endo betu nitujuragwa ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu. Hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio Mogenjeru Burumeru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri ngari chao kamata meri na kinyama thandoko nitoboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tuterothora na kirombero gietu tori na parking ya kongana restaurant na minimart aria teja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera bichine chieto Kirachene Mero kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798 715 653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Anuije no aranire no bichichia Meru TV na Dhere FM wakaiwa kore nonto bote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone nandi no tume maoni jaku gukurokira email yetu eriani merutvcomplaintcenter@gmail.com kana toringire thimo gukurokira 0114 190 962 Meru TV kionere mwanya.